Kurumzari, Elite TV gi akhoi na nong puthok saba program Meerep the candidate miyang tabirbu singbu ahamata taram okchari ngasi akhoi na ani suba episode ta unajaga dori basi ate kana sunate sportsman come entrepreneur come politician ni mayam na khangbirangani ate kana sunate Sapam Nishikanta hauji akhoi Manipur da phongliba pause sangai express ki publisher su oiriba aduga akhoi state executive member oiriba BJP gi aduga handak lakadoriba 2020 gi mikhalda akhoi KEISHAMTHONG assembly constituent da BJP da khoi Meerep oina ba kan honariba tamuni tamu aham taram okshiri tamu aham da akhoi khangin ning se akhoi viewers ne soin khangning ngani tamu gi lifeform ko aduga ichinau kyano baba mama kamain tawno aduga tamu gi education gi line se kamaina horaki haibasi myana khangning ngani tamu am thambi ai Sapam Mani gi macha nupa atomba akhoi gi ichine nau taret nupa ani nupi manga nupa daina atomba aduga ai ima ani Sapam Mumbi Gabini Devi amasung Sapam Mumbi Ibemal Devi aduga ai se akhoi Eden Garden School da ai tamjare class 1 bhau tong Eden Garden se kai Eden Garden se Khorakpam Lekai ada leiba adu tamjare adagidi ai adu loirakanta ai Bishop Westcott Boys School da chale class 3 bhau tamme adagi class 4 da ai Shiram sorry akhoi gi Delhi Public School Mathura ro da chachai ai Sagwan Thongning man gidana adagidi ai chahi ma St Stephen's College da economics honors da ming challe basketball basketball loi mari lene ngakani adagi dai ultimately ai Shiram College of Commerce Delhi University makha da IB Commerce tawjare 9 aduga ai di sanaba yam pamjarak bai tare sanaba di akhoi sagwan yam thaujare cricket yam sane adubu ai basketball yam seriously sanajare aduga basketball se 1982 Asian Basketball Championship sidais da akhoi India gi team gi under 19 chai kun subate 19 years 11 months and 29 days aduna sidais da aina vice captain oiraga isau yajaki adagi kona shira 1984 da under 21 da koi Saudi Arabia tour amada aina captain oijagi adagi ai basketball ja lepe kaino da aina chahi ama mangu dai haijo do St Stephen's College da economics honors da ming chanjare ai budi Shiram College da ming challoina khoi pauna hai bani adubu imana kha thengna badagi akhoi Stephens ai senior khaleba moina kamaina sanadoino against each other so sit tawla ma tawkhini chahi ama mangre aduda kaino da khoi Seoul da ina captain oin tawdagi sum adu anyway Shiram College adma tarai lusindagi aduga 1988 tai last ai kaino senior men sanai aduga ai men team gi kaino da yaujare aduga akhoi sum ngai basi Indian government na paisa do khoi disperse to ba haitare America chakane adagi hala Manipur da kaino da sum ai matam do yam manghaning draba adagi admai to ai Manipur hanjara Manipur da la kan da tamo tongan ba thabak myam packet pire haji aduga amna haningi di maruina politics da kamaini changa khibno kari gi pama changa ino okay of course tamo player masuni aduga at the same time entrepreneur masuni adu matau kamai to na politics changa isi kaino adu podon thamyo politics hai ai gi Manipur da lakpa life ka khitang di kaino khara khitang mari laina re akhoi sportsman lakpani na achum se dum pamjai aduga aina Manipur da lakpa da akhoi pabung se adai matam da like phongi government school gi like so phongi government prescribe hai tare adu chang padu da khitang mong ta da situation suddenly Manipur da I don't know some mong ta da khara ain thingna gi ba akhoi gi khara senja thumja adu gi do adu da gi ai se nungdang da itum mangam gidre sleepless nights adumai to kari to sigen sum khan business to ganin lakchabani na adumai to na khoi khabar gi lambi de lakchabani adu Imphal Free Press akoi no dokchabani aduga hoje akoi sanga express to jari hoje ai publisher nate ai owner hai ai publishing thaba yaudre aduga sidais da adui makha tarak pasida kamai to ge da ai corruption da allergy khara oye na nobiro I mean I just don't like corruption aduna kamai to ge da sum hana so khalame masi pot se akhoi gi board lepa se paisa chadana lepa yai adu tawge na sum pamdi pamjaba adubu adai matam da politics has the inner calling yaw da yaro anyway hojik ai chahi do yame 57 hai biare ko adumai taw na changchil lakpasida hojik ai cha sing like tambal loire aduga ai sum lam sum koijai lam koibada adagi akhoi Manipur se adu matik hojik aina sarkar thabak tawde ha loin tawjari adu mapan ka compare tawda akhoi se yamna lagging behind adu matik akhoi yam wat len khanjai
adagi akoina sum social work sum taw hor pase social work se mayam khalina ngarang na han da hawu man bazan akoi lekai leiba akoi gi sigi kenu akoi pukhri ga se aina loin chanjagim walling ai loin tawjagim ni akoi lekai da leiba club adagi sigi dukan manga ai loi sajar mane adi ai politics tang insuan khande um tawjare adagi di akoina sangai second home je akoina adopt tawjai aduga sangai ki guide nupam chani se moi gi mai retainer akoi tha khuding thajai sigi pot se adum every month thai hauju lep na thari aduna swaim tokpa adagi covid ki haupada last year akoi sum mating pangma sum sang padagi adu mateng pangbada akoi kendra gi wanate akoi langmoidam yowi khetrigao yowi adu mai to sum akoi da lakpa sum chatpai wan ada suddenly I sum mateng sum pangning ba helakpa ai na limited fund ni dana akoi businessman kam chawdu no adagi then I realized ki sigi pot sidi government ta yauraga hena sewa to ngam because limitation lei e basidi adu idi ai na pamjai se miyam gi paisa miyam da yoba miyam gi scheme miyam da yoba adu mai toraga complete transparency with a complete akoi kai haisige change historical akoi Manipur itihas ama thamjage akoi trend se khara thugai ke na in changjar pan okay ada political party si national party ji of course am lai ko international congress lai BJP lai NPP lai me am lai why you choose BJP gi ideology kai no ta mona akoi gi BJP de choose to ji kai ma hai ai kai ma ko BJP natna party atai myam se loin dynastic party hoy any party yengbiu congress hairo gandhi natra priyanka wadra chakini adagi mamta banerjee yengbiro mai loiraka mai nephew loirakani mulayam singh yadav gi yengbiro stalin gi mo hana mai karunanidhi adagi stalin moi all dynastic haiba pot the anti democracy ne akoi the democracy the belief tawbani adu na yenka the national party the only party which is not dynastic is BJP. Okay, adagi BJP ki only party my flag that may country first party first with them country first with them communist party ki na party first India ka China land so na China favor to roku ki type nga kane ba not that favor to and openly nate adu the difference ta kan so adi BJP ki ideology se country first ni moi gidi yengbiu BJP na paira matung da akhoi gi chahi tara Manmohan Singh pairami ko Congress pai mata Manipur da Kerala akhi not even once BJP na paira kanda akhoi gi Prime Minister Modi ji se Manipur da so many times 4-5 times la mani adagi every month adum kananom lakani Manipur se adum connected way ba adum yengbi se laiba keno se rail haira hojik thabak loi sugale ama sugale hana leiba system se BJP is a party with a difference no doubt aduna adugi ideology da inchangjar pan lakchani hom je khoi Mikhalda Meerep oina hon of the kari to badaka oige khoi mayam ji ngangna riba mayam sini khoi hana contractor ba kangbu JCB khara puthoga khongban khara tawraga of course tamogi di businessman established ni tamogi enough adum leizeri adubu madu khudumaka thadu kanda khoi gi political sangi aina mayam gi seba tawni se I need power or something adugi agenda adu da changai da natragana of course kari no adu tamosu detail thambe agenda sa aina haijagi do akoi Manipur da politics ta hoi yam difficult job ni adu complete transparency pujaning ai for ai personal kind of complete transparency pujaning aduna ai always sida so dum haijage mayam sa sum akoi camera meeting hai tare macha tawda adum loi hai bane aduna ai TV da tho ngangning nge basi pot se aduna adum record to view akoi ELITETV gi viewers sing so yengbiu ai adum wasak ama loina na ai akoi maitero da haiga ai isor sakhi sikim da jaja si wasak ama loin changjar ni aduga aina pame transparency na aina changa do paisa se adu ai haina sigi paisa se ai hanjina ba hona jaroi kai no hanjina ba hona di ai hural patap ne aduga mayam na yam akoi ai khangi sum tai sum ko moina khangde ba khale ba every businessman is not a thief ai income tax fazan pi jai thaja da yengbiru ai sida camera da haijening de ai kayam kamai tawi se akoi di gari oire ama oire everything is on income tax files aduna akoi di everything is income taxed aduga adumai taw na i changjera pani aduga ai na si chang pa sida akoi gi because see ai ma haije ko akoi government hai base government ki mathau se business taw nati government ki mathau se infrastructure create taw ba akoi gi kari hai sike akoi gi policy making taw ba administration taw ba si government ki mathau na ba adu tu na tawraga akoi gi proper environment to be created so that
businesses can happen. Gyan tabi ko. Aduna business to we anaba environment my infrastructure to adu create to policy making se adu government ki mathau ne ba. Government na chongjela government idi aina politician na chongjela karbar taw roidam ne ba. Adu it is against the principle of democracy and principle of service to our public. Aduna ai gidi aduna adugi kaino to ai changjak pani ai gi wakhan ne aduna ai adum hoju wasak chage ai thika sungtau tawjaroi isoda wasa haijage aduga thika pibda su aina commission lupa am da su chajaroi ai gi bu thika phasan tawbiba aduga chama da marfu thada biba akhoi manipur gi damok ta changjar ai ni aduna asigi pot se yam clean oin tawba aduga thika adu masu leina aina akhoi manipur smya yani da ma se mai nupi putho adagi mai adu putho ada I haina si family business natte politics hai. Kadobagi ai nupi putho kadino kadobagi ai cha putho kadino. Aina politics sang padidi 100% sacrifice ai my relationship in politics ai family wai di ai team. Ai workers hai janing de workers ai amna khitang handana tai yeng bada. Aduna akhoi di anyway team player ni aduna akhoi di team ga leiba akhoi miyam se sine bai connection lai do se. So there is the ai personal business da pushela pai ko. But politics hai family ki karbar natte aduna ai pushin jaroi ai wakhan ni si ko. Aduga hayeng suppose ai nupi yaure mai nupi masen khar khangna kani wanom na aduna it my purpose to defeated weba. Okay. Adagi aina haijaning mana hoi akhoi gi aina sum chatpada ko mi sing se akhoi thabak tawbada lupa la kun manga leijade khote kamaina akhoi di nangi akhoi di leijade kamaina icha sing thabak to yam tai si pot se aina lupa la kun manga haiba amount se akhoi gi mi leijada di lai middle class ho puthok ngamoy. Yes. Adu job sibu is it for sale akhoi di job se akhoi gi qualified weba matik cha mi gi dong tane ba aduna karigumba aina akhoi gi KEISHAMTHONG miyam na nuksidari bu thagat piraba karigumba aduda thabak laukthokpa yawa karigumba aina Ishwar Chandra mantri oiraba again ai wasak chage Ishwar saki ai lupa am ta su logjore sikim logjore adu aina hairi miyam se hojiki thika tawroi commission charoi thabak hapade aina hek tawraba on camera ai haise recording legani adu mayam chang ai hatok piu yai I accept that because akhoi na lai je tongan ba agenda ne ba ai sida paisa tangen changjar pa nate aina hojik haije gibdo aina changi paisa je ai adum ai handok na hona jare ai karbar lei bagi ai business lei ba ai khabar taujai ai hotel taujai ai lai khar phongjai adu gi paisa income duna adum paisa do ai handok chara kane ba aduna adu income do ai kaino ai si tang pada ai business yon thok na te ba adum leijari adu ai family business on leijabai wani adu dum ai lakshane ba adu kaisu ai ngonda award palerem de ai adum nungai leremani adubu sum travel to within haja gibdo Jalandhar gumba kaino se Punjab ki capital nate ba moine am thine advance weba khoi Manipur de bo Imphal di capital ne aduna akhoi Manipur se akhoi se northeast ta compare tawle why you compare akhoi bar do kha lift up tawdam ne why can't we be a better state vibrant state better than any state in the northeast akhoi we can compare ourselves with Karnataka with anything akhoi ne to we aba ain haijaning is se ai vision ama yaw changjar panai gidi for example akhoi gi awaba unemployment haiga da sikar mai ko hani individually to we aponte ba si the holistic view am yengmam changi akhoi na ai go mina paisa paira kanda Manipur paisa paiga dam nate akhoi gi leiba akhoi farmers akhoi longmi sing je moine ba mass kaino di akhoi occupation akhoi major occupation di masses ke occupation di farming ni sei da akhoi je nong de depend to we nong chura kan da oina farming to bane ba akhoi nong se kyamuk phajana phangge da akhoi ising thumine ba ngasi ba manung da proper reservoir ai Manipur da thengna jadri akhoi aina haijena reservoir semba adagi di akhoi gi kaino se irrigation system phajan sembi ba aina pi ngai da thaina akhoi class 8 tangma da bhakra nangal dam ena ma moi Himachal ga Punjab ki border dam le adu chat matam se da adu gi side ta moi asongi reservoir se Govind Sagar hai se is so big that you can't see land on the other side kuch samudra ki type ta adu gi poto adu dagi ising je moina thadar aga dam gi through chalaga adu gi moi ising je la aga ai adagi ai college da tamakan da Punjab yam chalure ada Punjab ki moi gi akhoi gi state highway mane adu nakan da pa nan chele all along chele chega leiba low me da piram bane all along Punjab adu na bu green revolution lai ni ai haina akhoi Manipur se nong phangdam te phajan phangi ne ba adagi akhoi na adu di planning dom chang ko akhoi gi di vision ne ba politician gi di atai na thabuk technocrat ki ne ba akhoi technocrat na te ba akhoi di vision pibe wane adu na si mai torakan da akhoi gi farmers na kariumba triple crop rotation tawbanga madi leiba situation sida hojik moi amuta ne tawise adigi mu akhoi gi low mapu dom khara kari ne ba natra
adagi adumai ton triple to adi long pu da car only one time ka do ni adu moi gi income se triple oira di akoi farmers paisa paira kanta Manipur faja paisa paiba oido ne ba moina paisa paira kanta moi purchasing power la ka do ni pochei lera kani dukan sing sit kani silakani dukane na hoji bazar da akoi non Manipur kha lewani hoji lekai kai da leba akoi hoji kan si Manipur da pokpa akoi maitai macha haigara akoi Manipur gi akoi leba iche nong mem loina mak phajana business to hai re ba aduna loi chaukhala kanta du business chaukhala kani adi akoi lomi macha sing ju loin ma moi gi macha sing do thara ni kaino da akoi cha sing angang sing je private school tharani afaba school tharani education mangan phangani sina sector ma leire ko adagi mu aina haina akoi Manipur for example ai barabar hai Dubai hai lam se thau leitrab ne mina Dubai thau thoi paisa pai natte thau leitre napi ma cher hau ponte akoi Manipur yeng biu anywhere akoi Manipur ching no hen phajai north east ki chinga te chinga akoi Manipur akoi pura rolling hills ne golf course man mo te yeng ba aduga weather fantastic ising yam thin hauri ni sida akhoi tourism kadawai develop tawba ngamoi doino aduna infrastructure is the key infrastructure sida sorok ising law and order lo yaw hore infrastructure develop tawkanta tourism develop tawkanta Dubai tourism the hingini Switzerland tourism the hingini many countries tourism the hingine akhoi na adumai tawga tourism the hingada bane aduna adugi sigi basics ani leire adagi makha thang yam lei act is policy lai hojik adagi akhoi gi somdagi more site ta phajan semani sorok se adagi semak pa matam sida akoi infrastructure phajadradi multinational company lakani side offices hakani multinational company hai je moi tolop se government gen chawri ne ba akoi leiba icha sing akoi budi chai humbu sujilani khalega akoi icha sing si moi gi future ama moi akoi hojik ai khangi akoi Manipur da angang sing lai heba yam yawi smart yam yawi qualified yam yawi akoi gi matam da yam hen yawi ni where do they go moi job kanan pi do na government na kyam pi do aduna moi da si job create tawi infrastructure se pura ki ne ba aduna si tawra kanta akoi moi je se la kan job ki chances lai phangani if akoi gi infrastructure phaba yodadi moi na Guwahati da office hangaga sida miem thadu akoi mangje hawani ta ai haina politics ta chang pa matam da ai amai da board ka raga du hoi adu su le chummi ko but ultimately akoi na chang matam da vision nama yor chang ka do ne ba ai na chang matam da today I for 5 years from now how do I see Manipur adu target yor ka ne ba vision nama yor ga ai na phaniam gari thoba he ju phaniam na gari aphabam thawra su ai na Churachandpur chani som na Dimapur sai phaniam thawra su ya roi ba aduna adugi achina mu Manipur gi perspective ni ko but because ai KEISHAMTHONG kendra da pokpani na KEISHAMTHONG kendra gi miyam thagat pi dradi ai smaina seva tawang amoi adeda ngang da Manipur man da yam lei khre koi drainage ki ni khang de waisen bari ni khang de yam lei khre adu KEISHAMTHONG kendra sida aina pokpani na ai di KEISHAMTHONG kendra da ka da ba ya de ba KEISHAMTHONg kendra gi na amuk akoi ka hege micro view am chang app sida na hoi ai atei kendra di yam kan chatri KEISHAMTHONG kendra chat pa sida akoi yam sothai hai tare akoi ai kanam to da kem haijam nate but sorok yam wai drainage yam phatte adagi ising ta de so many issues adu potuna ai kona la chiga tamo lai poti hajik myam hangnai ba hai tare Nishikanta is too young in politics too young I myam le see how far you believe it or you want to clarify on this that Nishikanta is not too young in politics okay ai pramanam pijage ko akoi gi aina ai pongai ju khan bi ko see matang da vision of Manipur why sanaba ko I think I hen vision like I mean because vision leram ta di I ni si politics chang pai daka ta de moi am tawja sanoba ai kai su yam changning changja bonte ai punsi yam nungai le jarme ni ai di sewa tawen changja pani ai paisa nungai tan jarmi nong de senma ni nungai le jarme ni people na myam hairak pani people na hoi ai khangna cha khai wapa de ai ngo su calling si po che tawi ai na because I su lamdam si da po ini I know I can do it ai khangje ba ai lamdam se po ini I am son of the soil aduna akhoi go miem chong tho taw de kana taw sum chakna ni adi hoji yeng biu icham jam na haibada akhoi Manipur da Imphal da akhoi sida mi gi yum jing je sum namda gi kaino da sorok tha ma damda sorok tu mathak sorok tu mathak sorok a ma khan nam thare aseng me khoto tha wai bane ba everything has been going wrong I'm sorry to say that aduna sigi pot se it has to be rectified I jingayo anybody akhoi yum akhoi original sapam yum ni ga do pura sangoi ga do yam thin wang ma akhoi ka ba ngam po so ngen wang kare kar ma adumai tawe mi di phare paisa pa mi amuka chugai sangam ni mi ngamjata mi amda khanbi ba adi sing khang ta di drainage itself drainage so phatre adi sing chawre adi laina lae see the vicious circle ne ba aduna si yam na amana mu achawba perspective ma adi micro view su yeng da ba ya de aduna ai isam jam haije ko
प्रमाण है जगह अखोई ना नोंगमा आई इंडिया मेन सानद्री बा इंडिया जुने सारागा अखोई की दिल्ली का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का को साने बा आलमाइने इंडियन मेन प्लेयर हम याव बा फुट तरुक इंची मासे तराम को वांगदरा अखोई नईबे वाने सी अदु लेते को सानबा है हैरे सीधा माई ममिंग लई पोंते अइना करिगुंबा फजन परफॉर्म तौरबा मियामना नुंसीबिरबा थमोय तौंगमबा समझ सेवा तौंगमबा दैट इज द अल्टीमेट पॉलिटिक्स हाइदी ममिंग चटपदुन ओया पोंते अल्टीमेटली मियामना नुंसीरबा मियामना यारबा अदु अइना मियाम पेरहन ngamba nothing better than that aduna I think I don't know what sum hai akhoi politicking hai gadra adu ei hairoi scheming hai gadra ei hairoi conniving ei haite akhoi the straight forward ni adu ne hoji ei jita hai jese you ask me anything I am khumjage anything okay makata la sake adu maru ina akhoi tawo KEISHAMTHONG assembly constituency da tamana so far haji fawda mikhal thengna bu hona bada mayam chalaga yingbirabani what area karamba area da no khwaidagi akhoi na zik sothada leiri se aduna masai area si people na thengnare ba problem sing adu kara areas no develop to bada ka oi too many areas for example sorok leite ising leite akoi nong chu da matam da ising lekte nong chu matam da ising chenbam leite ising thummi aduna handak ki problems ne kamai toge da akoi ki pandemic yam chang thokre ko hojik su we are still going through it adu pandemic matam se da akoi ki mi se adung matik wa khre ising phangde ada aduna ising ja akoi phazan pije ba akoi nong ma da atai गिद खंगदे कमाई तो अखोई नोंग मदा 350 ट्रिप्स था 350 ट्रिप्स 300 प्लस एवरी डे 2000 into 350 you know, some few lakh this thing liters of water लेका चंगा कनाम तक कान दे suppose जीत लेरा थंग आई की मागी तू बोट की वानते सिदी इसिंग है सिदी पी गदे बने हाइदी अंगोंदे सपोर्ट तो गेरा दगा ता दे हाइदी आई थिंक पी गदम ने because सिदी water is life सिदा पी हाउ दब तो पापु ने अदुना अखोइदी मी आया मत तौसे मी काला काला थाबी चंगा चंगा थाबी लीटर अखोइदी चंगा ओगेरा लिसिंग अनि ओगेरा अदुम काप अदुम जपने अदुदा होय पैसा चंगी को बट aina mu yam pinjari se akoi team se so good that see ama thana hona da ayuk ki pung manga de ne nungdang ki pung 3 phau se yam wa ga ni mi car tanki dong kap kani am dong ni de ki covid ki matamo mask upo kariwa huge risk but ai la phai maybe akoi la iba akoi di ai di wakhano na ma changjarak pani aduna ai ki team se akoi loi similar oje aduna adusu ising duwa akoi keno ne akoi mi awa matam se politics hai se haidi if a politician cannot rise to the occasion, he's not a politician. He may be a politiker, but he's not a politician. Akoi gidi, akoi sewa to chakmanya, akoi ising darkar lare, akoi pini. Pot darkar lare, adum hangbiu, akoi KEISHAMTHONG kendra da, akoi na pire pot yom se Manipur da ai knowledge se kanam pi den khale. Even seasoned politician. Akoi na pire pot se adagidi akoi na ga full ai na channing ma pot ne. Thao hai re नीरज पी जाते आई होटल द फॉर्चून पी नत्र इंजन पी प्रमाण है जैसे आलू हा पे आलू अपट पुलो लो थोकने अदुना अखोइना अदुमाय तवदा अखोइगी अखोइदा बुदि लुपा चंगा का समथिंग तागी को बट अखोइना कैनो तव मतम दा अखोइगी मार्केट वैल्यू आई योंगने अदु अखोइना पिरक पसे एवरी हाउस होल्ड पी गेबा मसिंग याम याम अदुगा अदुनतना एनी कंटेनमेंट एरिया दा अखोइ लेप्तना पिजरियबा हाइदी आई हने मीने दरकार लेबतो सेवा तवदमनेबा अदगी याम वाबा मीसु यावी खरामने पैसा येलगा मोइसु लोइ येनिंग मी चंग दो वादनी मोइ तोंगान वाम अखोइदी अखोइदा अवाबम लाय कान कदोइ मतेंग पांगोइदनो था अहुम बन तौरैने खोइ आई हाइना अहिगुम मी वारमने अदि इचम चंबा अखोइगी नोमै सुरा तांजबा अदुम गाथने अदगी दुकान मचा मचा फंबा अखोइगी कहीं थारे योंजबा याम वाखरजाने सिदा मतेंग पांगददी सिदा पैसा लुपा लिसिंग अमना मी लई यापोंदे कइनो मतेंग पांगिना मी खुदिंग द पी यापोंदे सिदा अवाबद उरगा पांगजबनी अदुनी सिदा यू हैव टू राइज द ओकेजन अदुना अखोइदी कइनो निदा मीना है KEISHAMTHONG केंद्र से याम लुई vote yam lui ai hondadi luden khali kaino KEISHAMTHONग केंद्र मी लोइन थमोय पाले अखोइने डायरेक्ट ngang डायरेक्ट चुमन तोकनी कदर फदर तौरoi डायरेक्ट टू द पॉइंट हौजिसु जीत हंगबी डायरेक्ट टू द पॉइंट खुमजरके अदुगा मीना हंगनिंगबा आई दुम हाई अखोइ एनी कैमरा मीटिंग हंगनिंगबा हंगबियु आइना खुंबंग मोय खनबा वहां अदु हंगबियु आई लोइन खुमजगे अदुगी कइनो द चंगजरकपनी अदुना आइना खनबदा थमोय जोय तोबा पैसा मी लोइन लई या पोंदे कइनो ने अदुना हित पैसा हेना पाइरगा happiness सेटल लई या पोंदेबा certain amount is required to be happy but after that is your philosophy your akoi outlook to positive outlook to cham mani election disu mi khode ma पैसा लई या पोंदेबा
थमोई जोई तो हम चंगे मी पेलहन मम चंगे बा पैसा लोई पेलहन या पोंते अदु वानिदा ओके यम फजबा मथंग पार्ट नेक्स्ट पार्ट लाग सके ए मरक्स दा अटेन बा कमर्शियल ब्रेक अम त लव सके ब्रेक के मतुंग दा तामोना मिखल से माई पाक लो मतुंग दा करी तो गनी केंद्र से करा एरिया सोथरी पीपल सिंग माइंडसेट क्रमाई लेरी अदुगा पॉलिटिकल स्टेटस मणिपुर क्रमाई लेरी सो मैम थमजे सो व्यूअर्स डोंट गो अवे आई विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक इचाबु मही तमहनबा हाइबसी ममा मपासिंगना मचादा पीबा ngamba khwaidigi chabu khudoni Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipur gi oina lemjuningai oiraba, mahei tampam ama oiriba, khwaidigi junaraba mafamda semgatlaba, CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri. Icha singbu admission tawidana mama mapasina machada piba ngamba, khwaidigi chabu khudol oibiu, icha gi phazabalam chat sajati ahombadu ubiu, Slopland Public School Khongjom. Saraswati Charitable Trust, BSc Forensic Science, BE Cybercrime Security, Diploma in Pharmacy, BSc Medical Laboratory Technology, BSc Radio Imaging Technology, BSc Operation Theatre Technology, Diploma in MLT, RIT, ODT, Dialysis Tamnabagidamak, Manipur gi mapanda chatrabasu yaragani. Manipur University da affiliate tawduna Pharmacy Council of India amadi Ministry of HRD New Delhi ne approved tawraba 100% job oriented oiraba Saraswati Charitable Trust pangai da course sing ase English ngani kunmathoi kunithoi gi session da tamnabagi damak admission hojare hena kupamol gi damak contact tawbiu Saraswati Charitable Trust pangai aikhogi contact number 9856 575 163 natraga 9402 233 554 Admission open Kindergarten Montessori School Sagobal Takil Kolom Laikai Imphal West ki Class 11 Science amadi Arts ki Academic Session 2021 ki admission hausare School asi angang sing na mahai masing tambagi di yamna mafam saraba ingna chikna lairaba school amani chahi khudingi afava satra satri kaya puthokpagi damak Asia Today na Best Public School with Academic Excellence in Manipur piduna ikai kumna khraba school amasuni satra sing na online class yawbada hena khudong chanabagi damak 60% and above setpa Satra Singda 4G tablet asi ahanba admission tauba Satra Chani Fawada Kudong Chaba Pizagani Masiga Iroinana Chatliva Session 2021-22 asiki class nursery dagi class 9 Fawagi admission taubi hauduna amadi anoba admission taubi ningba Singsu 4G tablet Fawagi Kudong Chaba Pizagani Hena Akupa Marol Gidama Principal Kindergarten Montessori School Sagobal Takil Kolom Laikai Imphal West Tanabiu Contact number 9366167165 Natraga 9366412934 ब्रेक की मतुंग दा तराम नौचरी तमाय लाक्सिनिंग सी कैसामतुंग केंद्र गिना तामोना सोफा हजि बाउदा येंग पसिदा मिखल गी चंगै इबा म्याम गी मतेंग पांगै सा कदा एरिया दनो खै लुभोट ओइरेसी अदुगा इवन से कैसामतुंग सी इसिंग गी अवाब से दम खैना दम नहाव एरिंग गे हाय तारे को कैसामतुंग केंद्र दा दम एलांग काय दा इसिंग येन बा तता गारी चंगबा म्याम किउ दे लेपा खै दम उर लाय खै पिंग दे को कैसामतुंग एरिया से हार्ट ऑफ द सिटी द कितंग नामथो गनि लेसी आउटस्कट सुनते अदु सिदा कदाय दनो खैना डेवलप तोबा दका ओइसे अदुगा लेब लुप होल से कै केन थोन खोई लूप होल से खरा थी याम बट आई थिंक मेनली सोरोक अदुगा ड्रिंकिंग वाटर मेनली अदु कैसामथोंग के अंदर से अखोगी 0 माइल लिटरली अखोगी इम्फाल की सेंटर द लेने अदुगा सी सुम चंगा कांता सोरोक याम फते वेरी बैड कंडीशन अदुगा इसिंग की प्रॉब्लम बराबर लई अदि इसिंग थुंबई प्रॉब्लम बराबर ड्रेनेज की प्रॉब्लम बताई सुम उई अदुगा अनंग मसु अदुमतिक लई अखोगी कैसामथोंग के लई से ऑलमोस्ट 100% मैतै गाक्तने अदुना आइना मैतै हाबदा कम्युनल लेन खनबि गनो आई हाय से अखोई से लई से अखोई से लई मैतै सिंग येंग बदि नंग मकना मानदि युम मयुम चला कान खंगेबा अदुमतिक अदुगा मरमक्ता अदि चंगमदा थवाय याम नुंगाइ तबसु यावे अदुना हला कांदा बा अखोई फम कांद युम हला कांद फम अनवाइन तौम चंगे पालेब सी पोट से अदुना कनो माई सी पोट से रेक्टिफाई तौर सेवा तौजनिंगी अदुना अखोई चंगे कनो हाइतारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से अखोई सिदे चंगे बसे पांदम अमगा लोइना चंगे पने nga sa hebdo ai isor sa ki sikim da charoi ai transparency thamjage अखोई कैसामथोंग केंद्र दा अखोई ai sum yeng bada अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सिसु फंगबगी ममी ता दे आयुष्मान भारत हाइगेरा मुद्रा लोन हाइगेरा सो मेनी स्कीम्स अदुगी अखोगी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है नुपी अमा मिरोन बदैना मी अमा सीद्रिबो स्कीम ले मी मिरोन बदाई जुम ताबदा मागी डाइट किसु लई अमागी लई अदुमतिक लई खरे आइना अदुदा एक्सपर्ट नचदे अखोई एबु
अद एक्सपर्ट हाइदी खंगबा आंगांग सिंग थम्बगा अदुदा अखोइना रीच आउट तगदमनेबा ए प्रमाण मोइना हाइजबदा हौजिकी इसिंग अखोइ चेंग येन बाहेर सेबा चेंग येन बसिदा आई थिंक अयामना किलो मंगा हाय खरा अमना माइ स्कीम ति मतुंगिना 35 किलो हाय अदु सिगी स्कीम से अखोइना हौजिपुदि आई हायरे आई सी तौने अदु तौनी आइना हाइजरिसे आई हाना अमरमदा आइना हाइजरिसे अखोइ थिका तौजरोय थबक हापदा पैसा लौजरोय हाइजबनेबा सिदैसदा आइना हाइना करिगुम आइना सी मतंगसिदा थबक हाप हाइजबदो पैसा लौरमबा नतगा आइना थिका तौरमबा नत थिका दे कमीशन लौरमबा अदुम आई अदुम हादोक पिबा याइसिने कइनो अखोइ तौरगेन चंगपनिना अदुना याम सिंसियरली तौनिंगी एवरी कइनो दे याम ट्रांसपेरेंसी लो तौनिंगी इसिंग अखोइ चेंग येलपसिदा अखोइ की टीम जिनम तौरकनेबा आई फैमिली मेंबर यावरारोय अखोइ टीम न तौरकनी अखोइ टीम कांगमुना अदु कमिटी अमा सेम गए अखोइ सुम वरी सुम साने को हाउ टू एग्जीक्यूट बिकॉज the devil is in the detail, or you can say that God is in the detail दो कमाई तौरकने अदुना अखोइ की deliver system अखोइ एजेंट है तारे चेंगी को आई अदुम तोलो पिजगे मोइसिदा आइना बिकॉज माजु फैमिली मा रन तौरिनी अदुना माइसु सर्वाइवल की दरकार ले पोतो अदुम पिजगे अदु मा चेंग फजन येनबीबा असिदैज लाकपा ऑल सॉर्ट्स ऑफ हर्डल्स लाकनी आई खंगजै अदुम आई ngamna फेस तौजगे आई गेबु मियामदा मागी फंगम तोकपा फंगनबा आई सुम प्रमाण म सुम हाइवानी हजिक एरिया दा अखोगी केंद्र के सोथरी सिंग से ड्रिंकिंग वाटर के प्रॉब्लम ले रहे ड्रिंकिंग वाटर की दी आइने सुम ताबदा अखोई प्राइम मिनिस्टर की जल योजना इन अमल लेमान अदुगी पोत से फॉर द नेक्स्ट अखोई 20 45 50 बाउदे इसिंग वातना पी बाइना सिगे जा अखोई थवाल डैम दगी लाखद कनेक्टिविटी नेबा सिदैज अखोई येंगदो से क्राई क्राई द पाइपलाइन यौदे अदु खक्तने अदु वंस लादे अदु आई थिंक मणिपुर इम्फाल विल हैव सफिशिएंट वाटर अदुना अदु मतोम तौगिनेबा सिदैज दा अखोई नमुक लाइसना मुक ड्रेनेज की लाए सोरोक का सिदी आइना मुक हाइनिंग इसना अखोई कैसामथोंग केंद्र की मियाम नाइ हाइजनिंग इसना आइना मयामना नुसीदना थागत पिरे एमएलए ओरे एमएलए दगी एक्सपेक्ट तौबा 100% डिलीवर तौने लाइबो फदना मंत्री ओरे मंत्री की लेवल दा 100% डिलीवर नॉट 99% 100% डिलीवर तौबनी अदुना आई हाइना सी मंत्री ओरकांतदी यामना हेन फुदोपंगामी पावर से अदुगा अखोई खलिना लेट्स से वोट लोइरे आई कार लायो फदना अदगी सरकार का सेम माइ हसल एंड टसल मतम खर चंगनिको अदुदगी डे 1 दगी थबक से गंगा होगदोइने कइनोदा थबक से तौदो याम लेब टू मेनी प्रॉमिसेस टू कीप आल्सो अदुमाइ तौना अखोइना गंगा तौरकनी अदु डे 1 दे तौरकनी तौ भाई जे आइगी टीम ने तौदोइनेब हौजिक अखोइगी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने थिका तौदोइना तेब बिल्डर्स ना तौरकदोइने सेम वे अखोइदी I must see that things happen properly. फजन थबक सुरक्पा पर ट्रांसपेरेंसी लोइना अदगी कोई लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जिसु मयामना ngasi बामुनुंगदा आई ngana सु हाइजे नुक्ति हाइजे सी पोत से अखोइगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से अखोइगी पॉलिटिशियन दुगी पैसा नत्ते मागी खुथांग द लाकपनी अदु सीदी मियाम की पैसा नेबा मियाम गी हक निसी पैसा से क्याम लेगे खंगबगी दंगता अदुगा सी करमाइना कराय द सेनगे सीजु खंगबगी हक नेबा अदुना आइगी ओइनादी आई सिदैज आइना कार मतुंगदा मयाम नुसी थार पे मतुंगदा सिदे ऑफिस ता एक अकाउंटेंट थमजगे ऑफिस आवर द 9 to 5 मरक सिदा ऑफिस आवर द एनीबॉडी अदुम लागा अदुम यिंगबिबा याने अदु आई हिसाब पिजगेबा अदु खबर जोम फोंदोगन सी सागा से अदु जो फोंजोक चरकने अदुना आइन हाइजेदो आइगी आइडिया दे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी अदुगा I should be answerable to the people. अदुगा अदुना हौजिकी कैसामथोंग की अवार्ड पसे होय याम सोरोक अदु तो हाइवानी बट याम कन लुबदि नतें खल्लेबा कइनो सिगी सोरोक सेमकपा कैसामथोंग केंद्र मंगदा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव तौबा हाइबसिदी आइगी धर्मनी आई तो हमथोकपनी आइगी ड्यूटी नि अदा आइना मो हाइजनिंगिना आई सी कइनोगी तौबुसनते पावर की तौबुसनते आई सामक अमा मंत्री मा चंगागा एकता पुलिस ओ करी मनी मा आई येंग नुंगाइतेबा कइनोदा होय डेथ थ्रेट लेदि तोंगान वामनी डेथ थ्रेट लेदि कदवी तौदोइनो आई मीन अखोई चावरे लोइन खंगिनी कारे कोनि खंगिनी आइदी यारदी डेथ थ्रेट लेते दे सुमाइन चंगजगी तो अदु नुंगाइबा अदु आइदी थोंगसु लोंजरोय अखोइदि दुम ऑफिस दुम हांगा लेनी ऑलवेज हांगा लेनी आई सी मखा से दुम लेनी अदुगा आई ऑफिस की मी लेनी अदुगा सी पोत से कैसामथोंग केंद्रदा करी करी प्रॉब्लम लई हाइबसे आइना लोइन तांगम पोंतेबा आइना अखोई टीम सिदी अखोई इलेक्शन कानबई टीम नत्तेबा अदुसु हाइदी इलेक्शन सु कानी अदु मतु थबकसु तौथरकदोइनेबा टीम से इंटैक्ट ओइन लेनेबा अदुगा आइना तौक थब अवार्ड पाजे सोरोक नि खंगदे इसिंग नि ड्रेन खंगदे लोइनमक फुलफिल तौंग बदमनी अदुगा अदुगी थबक तौर मतुंगदा आफ्टर 5 years वोट खोम चलोइदबने थबक तु ताकदबने अदु आइगी आशानी आई तौगेन खंजै तौबुसु ngamne खंजै अदु अदुने हाइजै ओके बट कैसामथोंग केंद्र सी
it's not going to be a edgy task to contest because when na hanagi minister or mama yaure oji MLA or ni tongan tono me ama thoi adu what would be the strategy haidi hoi haidok ba ya da strategy me am le mani adu kari no tamuna torkanda sai tamu khare thambi gre do hen khangning di even say for example my pa and khal ji tamu first priorities ke no sai kendra ke awa le se sing le re lambi thong le re thambi gre makhata na hoi si ke dum intellectual area ni samthong case der se dum lai lai shu hairaba me ga tani ko adu sai the first priorities ke tamu kai woni fana election ni do haije ke ko election da akhoi di strategy le jate akhoi gi di miyam na waba matam da my awaba do aduda English taiga I have to rise to the occasion deliver what is required that is my strategy haidi sida nothing to hide aduga akhoi toise akhoi gi miyam se mayam na ai haib do mayam na kaisam thong ken de vote lui haib ai di lui en ude haidi kaino da kaisam thong ken da gi miyam se thamoi am pali ne akhoi se emotional be kamu ngak ne achum bai se deep down inside akhoi achum loi pa me ngak ne akhoi na laaga akhoi thamoi joi do bai se kai sunate ba aina oida ba ngang ba hai se mi ama da dalong pha ne aduna akhoi achum mangang ba ain tau jaga ai thamoi do hanga changjara ni ana adum khangni moi ai oida ba ngang ina oi kai ngang rai adu aina sigi paisa charo kholo haijari se ai gi sendan lambi lebagi business ama fajan lebagi haiba ngambai wane ba si leiram draba ai haiba sungam ngamoi ba adu mi amana masai sendan lambi leitana adigi pot bhara thamaga na ta sendoi da paisa puraga karamaina ma sewa tawde ma adu handok na honar kane ba adu nai ai gi di paisa bo ai changi ba hanjin na hona jaroi si akoi gi miyam gi sewa tawba ngambagi maman ne laujage that much sacrifice I can do for my state ko aduna ahama kai thabak tawni kar matungda haidi adai matamda depends what I am aina haina aduda ai MLA khaktang oibra natraga mantri oibra aduda loin depend taweba aduna on that given day I have to see whether it's going to rain or there's going to be sunshine I will act accordingly but I yam thuna react tawkani yam thuna same whether it is roads whether it is drinking water or drainage or whatever adudi akoi nganga thabak tawkani lepoi yam thuna hokani amala senesi ari leiba political scenario hai tare ko aji leiba ton ba heavyweight me ama magi party gi ideology se kauthoga or ge political gymnast ka hai gadra sigi toroka tore me am se sina political da nongna changai ba hai tare ko me am since da achoba impact on people na tragana tam as a politician leiba aji gi scenario hai tare ko even Rajya Sabha gi election de horokan da tongnari ba me am sing se tam kam as a politician amoy na kam kai hai se aigi damtadi politics ideology yawe ethics yawe ai damtadi aduga therefore I de switch tawai if I am in BJP I am in BJP very low if complete different ideology ne BJP ka Congress ka amana dynastic party ni amana party with a difference where country comes first aduna aina kaiba Congress chongo then what is my ideology then I am an opportunist adu edi if an opportunist ama oiraga mana me serve tawroi opportunist ne thajabiu aduna ideology have pot say loyalty yaw ya deba loyalty yaw na ideology yaw ya ro akoi di sportsman ne akoi di aina sarava team da I will be very loyal ai gi hek ipa opponent lag he is my opponent ai team da loyal oine ba aduna akoi di loyalty yaw ideology yaw sida changjak pani aduna aina high pot say ai gi da mutadi once ai karen khalasi ai mayam nuksina thar pe khali kaisam thong kendra leiba mi khuding mak ai ngonda bo thadagera thadaroira moi loin mak ki problems ai problem lawne so it comes with an ideology I am not going to ai chung songjong adu mai hajage never okay adu ai tokna phaiba this is very good very interesting da wala selang bje matam su loisele adu lakpada khoi loisele goda kaisam thong kendra gi miyam sing da hai tare ko hajik people sing si awareness wat ba hadra natraga magi necessity duna maru he bagadra koi election me ada paisa yen ba low ba flying kari kra me am level lei ala ke samthong as well as koi singam assembly constituency amna intellectual area ni se le sing sida ana ke samthong ken level people sing sida amog side gi as a politician as a candidate am oidoi ni ka hebi ni gole aina ke samthong ken gi miyam dadan atana Manipur gi loin mak tai hajening se hauji laiba ko election sida tholak da Meerep makhal mathen ne ai oigara ama oigara munna khanda biu mi se my background karino hekta haira ju thaja bigenu aina haira ju thaja bigenu ai gi background de dik to biu han hang biu ai se kai tor mi kari ma politics ki damda social work to raira natra han de tor pa adu su yeng biu aduga ai gi kari source of income leidra smaina hai no adu su yeng biu aduga
adum yengbio adum ai simaju adum mayam na adum yam ngangnei adubu ai income tax Manipur da khwaidagi chawna thiba kangbu dum challab dai se aduna akhoi di loinmak income tax money ni aduga akhoi yam sengna pamjabani adu sigi pot ju aina haiba oidamna haibasu yaro internet te download tawlo yaba ngak tane thi pot hojikti loinmak internet ki age ni aduna anybody hai matam da magi background ka ma se carry achieve tawre punsida kai tawre magi record kai no adu loin yengbiu aingon den phabal ayo mi da why not ma chance pi gadam ni but choose the best man because the best man will serve you the best way in the best way adune hajaning se aduga aigidi akhoi di pandam se vote ka banate miyam pelan bado adu aigi pandam ni adu miyam pen base sine akhoi I look to that aduga akhoi gi pradhan mantri Narendra Modi ji na hai se ai di pradhan sevak ne haba aina kara kan ai seva taujage amaram da ai public ki damakta ai in a way servant ne khanbi yu ai chaujaning de hoi adubu hayeng Delhi chatla kan ai have do muktana chatla po se lobu ngam gadam ne ba Delhi chatla clerk ni oidam ne ba adu po se yaw gadam ne ba because akhoi Manipur dang te so yeng da ba ya de ba ai hayeng suppose aina la ison chan mantri oire ko adu da mantri oi matam se da aina akhoi Manipur loin khalak ta ne ba hoi ke samthong ken da di masana it's agi ai ke constituency ni aduna English da haidana charity begins at home my home is Kesamthong Kendra Kesamthong Kendra hana langani masanta bani okay thank you so much damo matam bibi ba aduga maruina khoi tamona politics kamai changak pa aduga mikhal mai palak ba kamai tawni haji leba political scenario aduga Kesamthong Kendra war pale masung tam bibi na botek thak chari aduga tamona su khoi mikhal sida mai papu oibidana khoi gi minister pham pai bidana Manipur gi thabak to wa mayam su ngamba oibi haiba ELITETV mai kai taki thank you so viewers ngasi gi adum ba Meerep the candidate ki ani subi episode matang isolation jare mathangi nimita sagol sel nimita akhoi atop candidate ramaga yam intending candidate Manipur gi seba taw gen tholei ba mana kari gi tholei ba kari pam haibu meyam da pawdum jage ngasi gi matang asai da kaine nabe thingne jari pine birisi